When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. Hai guys, berjumpa lagi dengan si channelnya Wawas Sajalah. Kita akan eksplor wisata Lembah Nirwana ini guys. Apa keseruannya dan apa aja yang ada di sini. Kita ikuti guys sama-sama biar tahu wisata Nirwana ini ada apa aja sih. Ayo guys. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.